You. Madam, I said, Mamma, Quenya, away. Meba, any anamedina bahasi. Na buy wa fefi. I'm a pacho. Ben may be a friend of Quissy. Paquissy. Anna, what better me banamona? I need say Abim. Obey Me pacho. Oh, fear Over 20 years. Okay. Pacho say na sem ko me call Chrono so semi ko tidy be one a new site. Crobeso. What dear Ejumakase. Nti pacho me call semi ko tidy. Me san be fi no. E na me friend me ba no senka o me bie do ne mame. Normally na ya na me pie sa na me friend no abebia mame because e ho no njo akronfo ne ade nti no. Me friend na me maintain kan nti me ame pe kwan bi so na me bie. E na me ra ho. Me ra ho me friend wo edan mu so a maintain kan. Na o frana. Me pa twan. Me friend na maintain kan nti asibi o ho ayedi. Chia me wole maka ni nyina maintain kan na se ah. Na kole ko yon pie sa. Nti me call me din amani si ho wie ana. Me sign friend no ba ko wanje so second time no je so osoro. Edan akwa say have deck bi sa. Aha. Nti me gina ho ana obae. Oba na obe gina baabi nka oba sa na nka wa be ba me na wa je me niam na ade ba sa da no ntimi ayesa. Nkwa na e oba na. Mpatwan. Okay. Nti me hu sa ne ho nyina afo. Ai utimi hu sa ni suo pa ni. Na me say aden asa wa ye adwuma bi ana ntokwa bi. Me hu ni ye nya me bi san say aden ne weni ye o se da bi. Bibi an ye wa na o se da bi. Na den na wa ye basa sa anye say na otie. Wo yare ye be bi san bia on ye na me say okay. We dey twa so say ade science no be boam ne enye edwane tentem unim say ade san me mpe anadwedwane ye no see you nti okọ dem oba no ama me sisi ni mayase nyina ye me yawo asa me yare bi na me say also bibi san ye odada ye de na complain sa wo de be boam ye wi a mepe edwama na wano na ye be ye edwane no afi yakoda ya basa be 3 days de na yasin de na nye so ni sisi ni so de ye ne ya che more than 2 weeks na ni ade ti medua no de be wo so inti na ye rock bands nso ton ye ko echi nsa na unti wa reluctant pa ni nyina mu me hu sign bia because me so nya collabone inti madwe an ka hwe an kire me inti until December on the 13th of December and you may go jare all the time no not 5 months no since August 6th of August okay days ni na kire me later me bisa no inti o ko jare na o flip on night when coat na o hye no na me hu line me am shimie man kasa ho ya me yesa flip yi na me sai me hwa wefu no e na me yesa obesin ko jare o bisa me sama ade na me se nyehwe nti enyume na ekoda in fact me da me ntimi na me say ni baby sa na asem bi nya na me say baby sa wasem bi no kra bi a wo mu de ka kire me nya ohwe ba no kra na me painti o ka no kra kire me aye wan kan so a nyankopon de onimu na me kan sa kire na me put in straight say wonyem hwan dia den kra na he den me pese me hu de hu tie ohini ni adasa in fact training buyi about 5 to 10 minutes no ntimi enkasa still na me be ko on say onkasa mo nsuro eno sai kese pa if you otana wa no obobo ndin say pakwisi na mse pakwisi okay then eno kire mi say adana me ni ho na me ko ya me friend na on fi mi no oda ho oba fi ho oba ya no say ma wo he no ka yan so okota ade wo kro no so e na o say okay obekire bibi wo soro nti mi ni ho no no mbra e ho no no mbehwe na fiera so ayi say obi ba ye adwuma ho a ye monitor ni pakro na make sure say bibi is in order na ehia say ka kire no na ye friend nka kire no ebi wo so no ankasa etimi friend say nipa say ba ye adwuma ho nti mo ma ne kwan oba nti ono okansa na friend ba kon si na ni timu ntine no say onko ho because ono nkwa na wo fie because my warning no so boys no say such boys no munya proper
nti mo mini ho a omo frɛ na mo nko nti na o say na o feel reluctant obeko but still na our friends so ombra no nche na ade ni na onko na obi san say he na o say upstairs ho e na okọ nti okọ e no e na okogina staircase wo ho de cost no okogina ano a obi san say ade no so e we inside anti be no sa wo kire me ade a window ho inside one na me ba be hwa ade na na nti prepare so hu say n'anim asesa pa kwesi n'anim asesa prepare hu say ne pants no under pants ne epeja nti odan ni so odwane ogina under pants epeja si wugina ho nti odan ni odwane o se o sane staircase ne 1 2 pen obem one no enya hwen na ogina ho e twen no e ho so bebia e fie no wono wutiem kra obi ante wonyi ni santi road na aka ya na no wunya no no anka de si na wi awo abem German because on no kokoko kana okohu na ade ti bedu baby a wo bebem amem abem ana utie onini adazwa okay bachona ewia getting answer na some ni besi no na pa kwesi wase opeda bachan wa make advances be bacho bebre obo hwan amane bacha me mami me dey chat be cracher me mami WhatsApp chat be no chat o bacha be me ya say eni ho bi mami ti me dey akere mo ni na mampene da eye me yasa kole wa blend ni me se ne ho fe pa ne obi awura baby ka say nti no wa make advances say wo pe e na wo se wo mpe no ti sa da no awia na de ni si bacha obefi na me mami ni ho ena mensu wati show hoso mensu show hoso na kasa why sorry kasa atonti oba baby sam say me mama wo he ana me si we pi nti na me wo dem ena me tell self kakra na offer me nti odi kan frame me no semi mra me shade na ogina soro hono ono ase edan me floor ba ko penetwa e form de no so okay intimate ete na o friend okay inti oya na say me mra me shade wo soro hono na first no bibi ba ma dream say o ha ma dream o tata me inti say me ko ha ebia na adwem boni abani trim enti manko na osai frame me bi me hwe ya na me si okay eya mistakes bi wo dan no ho crofoni nsi ni yi omutumi ba na omabeye ebia ebi na we hu adwuma o tinka me mra me hwe enti eya na ya free fira na ka chere no na me ko esro kasagu microphone mu yi me ko esro hono nti me first test na hu say first time hu baby ogina na me friend no bisan say na wo he still when fi me ko menim kakra me hu say ogina room sinimu ba ku ana o say memra na me chama de kro na still my careful me pese me ko enti e wa mi hu say na ni masisa ana me can say na trousers ani no erection I was school okay ya che enti mi hu sa na mi am she me we so nye first time esi maybe kana so fu bi anko pese o repu mi hu sa mi to mi dwane but we in there say mi dwane na oba be yere wo o to me cover be yere me free stairs so e drag me call dam ordinance sakura kata manu say be ya mitie mu a drag wo ordinance kata manu say be ya mitie mu a obi anti no de me ko tale dai bi ho na me ma yere me nine say me ma ne kwai ordinance ba ko kata manu na ode ma pem dai no no ordinance ba ko ero mata de na me yere me nine of for say why wo nine no no die or break crown no to me any wada now you're virgin bachai now you're virgin bachai nah
virgin ti Wutie ohinini adazwa. Ayawde. Eyewoya. Atia tumu. Wutie ohinini adazwa. Mensu ana asɛm no ya. Obi baba you afa fefe. Virgin. Now you're virgin. Eya mamu kata mwanim. Die be sia nya sia wie. Wo fefefe ne nipa ehunu kwa bone a ye de wafa so. Wo fefefe re de wo. Ebrade nyankopon. Wutie ohinini. Die be sia nya sia wie ba we rape nti. Na eja sensitive. Na kante sa de anka me wa ebre no ma. Obi ehun akola papa bia. Pa kwasi allegedly. Yesi wa rape. Na de na ana. Utwe ya 5 months ansa na wo maami amane enu kwa maami ehu se wonyema kwa anka adentia Pacha mama wa wone me free say me we adolescents mu wa wone me say me nim na bibi say sia de be me tina usuro se me catch no Wutie ohinini adazwa. na wugina sen na asem no bai na wugina sen school Pacha me we SHS enti asem ni sin na wa we SHS tina ka wo beto aso wo ye events cosme general science encourage what it's never too late my darling Wutie ohinini adazwa. enmri bebre wo wanim we entimi nse wo bibia ebehya woden ama wahu de we abetoto niema wuti we so bia nkasa wawa wanka obi ehu da hwe a beautiful baby anyame de na chew meme bibia hawo wate school no se wonimade wo grace ne ba na ye good Pacha subjects be me cramenti asie Mama can me script ni really me grace no me ya de better ba form sin said dem nanka we expect into person was actual bibia all over Pacha pesa me ya cause papa preko nti ti wo chro Pacha agakaka nanka ya planning na same way ebesi enti eba sa na we wo se wonyam no pa kwasi no wo bo na mane Pacha na minim tu krana ni misa wonyam Pacha ne free one one wo da biem Pacha debi wa ma usika bi Pacha maybe and I'll send them musica 50 CDs uradi nyanko Pacha no happen before same way baby so time na no make advances no but no da wie ya wonyim wie ndie wonni ni sika da Pacha de wonyim ye bibia ama wo maame ana ahwe wo Wutie ohinini wa ma ubana nyasen Pacha wenya 4 months 3 weeks and ekrana wenya 4 months 3 weeks na mode akoto nanim mode tu nanim anti ana anti roda mode tu nanim no pa kwasi no wosesei asem ni si that December na me hu ye no me frɛ no ntempa na me ka hwen sɛ wa ba fie ho me ne mo ye kama omo be ye adwuma ho kra no eduane mo ton okro mo no sebi enhye da anye fe enye nti ma ka hwen ai bi je munya na mo frɛ pa kwasi ni ma ye wo sɛ oje yo be ye gugu ani e evidence a yenye case no kira nkwa na me ka hwen mo so ebe ye sa sika na mo de koto eduane no ka mo mbo ano na mo amfanto enuane na mo fi se eye ma mo no na me nye eduane ma because eduane ye de enu ani na mpani apa mo ye so omukra mo ye so mbe ka hye me nti ma ka de enu ano no nti ode bia omo diskama me no wa ye eduane ama wo dis me patwan enu de ni se ne ba ye no anti roda ma wo de to na hu se oso ne pa kwasi ne nyam no wo frɛ ne de to nanim me frɛ no no ye se oni kumasi ha e won kran oji tum so ne akra nada me patwan oji tum so but oso o ka so repu no wanka wanje enu de wanka ntum da oso on repu no interview amene ni ye nyina e wo me record e wo me phone so mbebo iti abije mumfa bibi mra na yentie bi osi wan repu no when wanja ntum da Pacha ose me Samsung e virgin ono da osi wonya virgin Pacha na wo ye ne mpra
Pacha Okasa. Or say me na shishem. Na wone ne hyehyɛ hɔ ansana wona wone wadada Pacha Debbie. Oboa Pacha. Oboa pa me bisa sa me ba wara ya mu de be kɔ no kokko ana mu de mu ni mu hɔ ye nim hɔ ye nim sɛ mra ye adwuma ɛna nyankopɔn asodie sɛ wɔ hɔ sa mo nyame hyira mentina mamma ne sa ample time ne sɛ ɔno an realize ne ho ne onhu sɛ de ɔyɛ no wanya ne yie na de asɛm no no ye fanto yenya no me pa cho anti road anyabotre line okay. Hello, Pa. SOMPA FM. Hello, Pa Kwesi. Hello. Hello, Pa Kwesi. Line now, would it? Mute. Ojina so hello, Pa Kwesi. Kevin check the lines, and mommy. Enwa. Monsan friend of my na de ye kekan say enyes adi for why de ochena yenye case ni enche no for de ni tum kopim se ben ni enche no e de niam say de story ti kura enche no 10 na line 10 hello Pa Kwesi hello mommy me pa cho na ho te say me dofo cho ya me adu na so e boko adwuma mu aye me pa cho boko me pa cho pa e friends ohini ni me ya adwuma SOMPA TV so me pa cho okay mami bi e friend anti road down ne ba Anna o ma by me had the oma case bi abetu manim se em se wo ne Anna munya nkita hodie bi na kwan na nkita hodie ni ba e no mpese o mo kire se wo repu Anna eno na ho nyinsen abem up to now ya wo akola na mananya 4.5 months o 1000 ka ho adentia mbacho me dasi we dey say me kasa ntwetwesi ana wo dey ateme o baby kakra me wo site okay me pacho di kan no ma me ne kasa e rape no enye no kre na kakra me ni say SOMPA na ho say asemo a beba na ntiase enimu na mo hwe no mo di yetutuye enti no matter say the tibia we ba tan okwa aka no kre na ewum no kre but enkuchantro say na rape ba because o ma me no nim me enye so nim me ena me nim say rape ye ebia woni obi di agro na ntiase anya adwuma na ebia wafa kotikon bi so ene ni panada ene ye beka say bi rape me nim the madwin chem na me ne girl ne di nkomo bibie o ma me no nim na that was January me one of frame say oni me won komo na me say nkomo be no se ne ba say oni me nanyim na me for so na ne da na me so le yen tisa sa na tie dem be nya fon so nkomo nte ne me ba fie mo na be bia me wo bia me jai na me ba fie me ba na ye tena ase na me se ma aba nti de wo bia ka kire me na wo kasa ne oni no say akola na nyi na wahu nya abusome 9 na wo from aboma me ne ana me say okay matini na manje tinye say bia say ana say me kire wo say yesia da the moment nya rip nti enkase na rip ba wo say ana me do be ko reduce me you say na me say do ko reduce yenku nipa sa asem no de ko na me defy e be hwe bia na de na de aide e de ato yenku me eti ye kasa bibia wie ye na wo ma me na wo say unu we oba na mu kam krom kase bi na me say ase chene say wo oba na say oni mi ni asem bia ka asem onu mo kan say me piska ma no nye adwuma no anu ana me say na say no fanya dey o fanya adwuma eno anu de o pe no ana me say oni mi na enyema onti mi kan che me say me piska ma no fanya adwuma no anu oni mi ni asem say am passe oni mi na enyema onti mi kan sa asem ni ye dey en fan che me e bia piska bra mfanya adwuma na hwe oba na o ka se piska bra mfanya adwuma na me ni asem na say akora no nya me de na wo fo so ana wo pe bibia free me won na wo kasa na say etime de me kan sa na o ma me a wo soli ko ja me kwan ya kasa bibia na me de me kasa me ko fi na me koe na wo se me piska ma no continental na me mo me we sure say ampa say akra no anyi ampa because me de me nyini na wo ka tem say okay wo nyini de na mate me ni bibia me ka cho na wo ka te kon that was January 7th January me no wo kan sa akasa e free wo be si enem today say yen na o mo frɛ me kan me nimpu say ge ni ni sam wa wo ma kwa na boso me nan ya me nim wamo maame ne o keka asasem no wamo obi amfra wanka bibia biem me pacho me kama adwuma me ye ka SOMPA radio amote so kan yankopon me pacho pa kwasi
wo ka kire maame ni se wo be mani wo mani ska ma omo de aboti baby no oh yanka se be aboti baby wona na ka bibi sa maame nkomo edi na me record ye na ba na se ma hwehwa me hu record no na nka me de send you man ka mbotie me record ni na onim se me record ye wanka se unhia babia yanka abortion asem de ba ni se maame ni se abofra no go be ku school na se we ya be na school ni na ye de asay no no so de innocent baby di on ka se o say no enti de ntia sa we ni be mu ye school no on ka sa akra ne be ko no o nyina school ni so nka se o ye den o say ni sen se de tie bi akra no be den o be wo na me si okay mate enti na chese pa kwasi wo mfa yemfa ni se responsibility bi metu wanimu na wonka se wonye meboa me pacho there bi enti se pam no twa no maame no akola no ana wawo na oba no se wo akola fefe bia ekuta akola na pa kwasi ka akora wani beje nice baby boy akola na wo no enti se no me maame ba tan a maso asemu ni mu no woni mi behia ene anane ne maame ne ehu kwan way forward ana me pacho mate bia me wo bia me wo modi se Monday meba Monday mi hia anopa 10 o'clock no problem pacho mate mo me dase me wa nya yinti me how bebre Monday 10 ye nhia me no ne ana maame ne nhwe ye ma innocent baby no ehun kire no why pacho mate nya mi Israel se wanya abotre no wakasa kama wo ba nso an why ne kama why pacho mate me wakasa kama sa na me pese me how adwen bebre anti roda me pese obekire bibiem ye pe solution me program so no na wanye ni say no wanye ni say emfa so ni so akola no see e be akola na betimi akoni school and only the most important thing so ka say ko igu o say one ne chati yo say ye dia yo akola 20 years abayo say be ma be repu na maame aba wantimi anya kukudura nka na wo de ahye won akopem 5 months no okoje ya but me ne woni ani da mu hobi said ya na aka ne ya no kro si wo boa wo ye ni ho ye be free ma ba na aba no wo de ya madwada no ba kwasi ne mra ne nyina ye nhia na fe ye hunu de be fa free ho why ana ka de also be kan no persistere ya wo kan wo bibi abeka anti ye di because of akola innocent child no intimi pese ye be kan nsam no bebre wo eni bebre hwe unim eni boni so a ewom me ha madwen meja mokwan Monday 10 o'clock ye be hia e wo office why na ya hwe way forward near the feedback no abrahwe for no ana me bibi an ha wate na wo be ba ha me show you so na wo de uniform abekire me se mami o kan adwuma kro na wo ye no se migration officer o se doctor o se nurse o me se wo be ba eno an se wo be ye seti ama wo maame won se wo ye only child na wo maame atiti ne bo wure ma pese odu gina baabi we no fa ye ebisuade na toto ne mayi wo ye beautiful girl pretty girl hwede we awokasa ewura ba kakraka bi ye hu wa ne hu se wo de wura ba firi soro na wo de aba na obi nim de kura awobayi wo be yama wate ensu ti o maame asem na wo do uniform be ba be kire me wate ewrade nka ho